إسانا برد والله خبلا قروس هاي برا دين تك خبلا إنه قرنا خا ونجور تقول لا خيدي مثلا سجلا بيسا هم يعني لا أما أنا كذا بتجينا جمع بيدي مثلا يوني أبتر تنجر تو سينجي makasih wamin gua masuk beris sintan mereka. Atau why ya semua san ramu jadi to belum aku pakai dia nanti mereka. Indah tak? ما أعرف إن ده kami tidak sesuatu jalan saja tu tadi terserah aja mana rojin uang dah sih oh boleh kan ya boleh kan pas Mat, mat, أبغى ما أعرف يريد كمان أنا kapan? خلاص إذا ما أعرف كم Makasih bos ini. ما تسنى كذا جيرانnya kayak kasa atau nanti ما تسنى ما أنا رابع tadi tapi jangan sekejap embek ponsil dia nak rابع malah pakai nak rابع tadi mana hai mana nama sejarah tu dia in jalan berdekat dah dia tipu dia berani bekari dia tipu dia pedoman juga mana dia pun pergua خلاص nak puas nak juranya kelan anak bapak dah drama tu ramai sikit jadi ni bagan tidak baga wala isi orang sikit baga wala ni baga tidak baga wala ni abba naga madunju dan fakir sedih wala ni sinna kuadillen tamam abba pada jurade nabba pada di sama ada kamu kabar bang jadi nama sejarah tu itu nama jalan jinni mana pasti mau beda awalan itu cara nak bersuah iya nanti dah orang tu baik-baik juga dia pergi bek med segar dia orang tu setiap laki me akan dia pergi sinje bo abba pada dapat itu segar sisa kamu abba ni sama ni tidak ada jadi bahasa kalau dah dan anda mami di wallahi ni tiket capek ni dia pergi sinje bo exam mesti nak ada tadi rumah saya salah nama ibu sama kan dah ini di khabar amal ayo boleh di ibu boleh di Tuhan wan boleh tu ni dia saya pun ni pun nah hal kebu ibu sana dia tinggi dia mesti lengkeng nak habis bo ibu sana dia mana jumpa malah habis kan sih hai mana apa sejarah saya itu cerita jangan sakit jinni me jual terlepas mana dia baga wala ni bag angga wajira dia Tahu cerita tu sini ma lantai Tama te wajira amma wajira amma mana kamu cerita ini lem fajem baru wajira apa dua itu yo isi yo di TV beri ni dia pasti wala nanti ya ini kita sampai fajem sama lanja anak mana lanja jadi Aisyah ada medi sesuatu apa yang mesti cerita isi kita fajem isi sana mesteri kan nagode asu nakana nagode anak jobi kita sana ini marah sana bisa berada mah amma anak hak me fatu male kita sana mana macam mereka أنا لما جدي سلا لما سلام قصة نيجي nama kenapa akmalah udah nih dibate bagan tibas malenya kan tibas khiyani amma malenya wata kan tipakat dengan anak ramai itu mah bukan lo senada malah kayak itu juga malah kayak itu loh utara deh malah kesini kalau sini malenya mana si jalan itu sana nomor najala yo najala masih Najala. dia najala kan ya ada sakit jalanan wal tadi amalle siapa kopi sekali jual bilang ini siapa kopi sekali tanah kan yero isana berdo wallahi khabala gurus hai berada ini tek khabala innu gurna kha unjur tiga la khaidi madille sigala bay sa jamin itu berarti yo hame an la amma ka to bukina juma bay de madille yonni abder tinjur tu singe naga ujar di kamuri لا بيت اللي ما انا قلت لك تبيني سنجيبو Sen, mau tak oi, malah kamu mau tuh ya aku nanti wajib sih. foto na Dia mau wal cinta kemana sama? Berpas nanti dia pun. lah foto Lalu kita cinta dia punya. foto ini Entah gua cinta. Barang apa ni kau tisi, pak orang cinta. Malta ini. lah foto na wal tina yo sini dah hati itu tinggi dan gua tinggi berarti Dia memang makhlas kan mah. foto na dia mau foto oh tak mungkin mau foto ini Abo anbar isi tak. dia itu dua yang berarti mau tuh Kunci sini mereka kayu isi kicap jadi dia mana jadi dia. foto mana sih Abo bicara di sana. foto aja ماما كان ابو سفر راها ولا ما ربا سالي راها ربا ما ادري ما انا وجيبي تليفون ما تفتح انجان ما تليفون ممكن ما تجيب سيسا foto Kau ni lo tiga tambah dia punya. malah itu dirka mati mati Dua kami tahunya. tuh ane capek itu oh mati tapi ربا ميسا Ini semua tu yang ada dekat kau hanya tak. ama Semua tu lihat dekat rahasia cerita. Asu, كونيرا situ lihat mah. كونيرا ya kan mereka nggak sudah bukan Mira benar benar saya sahabat. ama ada berdua wan Lihat orang betul. Benar apa itu bilang. Itu bilang. Di mana kan orang buat? كونيرا ابنا Dia orang kasar orang ada macam sana orang. ما ركبوا دو دبت جرا saya lagi nggak tahu orang tadi dia bertanya ya ya saya dia كونيرا عرفت خلاص
Maali? Irratti wal biroo olii gallee nama lafa wal koree nama lafa walii galee muka horaa jiran. Walii gallee. Maal walii galee? Ani bishaan kan dhaguu dhabdi yoo isa. Bulchaa waa takka. Isaan maaliin balee? Nama jireenya keenyaaf yaadu malee nu tu'inee bulchaa. Addeen isin dhoofu jiru moo maal godhu jiru? Akka hojii adda isin to'atu jiru. Tamaam. Obboleessa xiyyaame. Obboleessa ta'uu inni irratti deeman. Jaarsi xiyyate. Obboleessa xiyyaame. Duraan bulmaa walitti ta'e. Obbolummaa walitti qabna. Ani obboleessa xiyyaame. Obbolummaa walitti qabna. Yoo obbolummaa. Ati waan qopheeffate naa eegda. Maal qabsu walitti? Waan si kana godhu jiru nama. Gosoonni tokko argatte. Bulchaa na qabna. Walitti qabnaa. Wayi wakkaa fayyadu. Waan si Maal argatu isa? Absa. waan argate naa Absa. Ati obboleessa. Wallahi Waan argate sana. abbaa fedha kattees namni si ga'u hin jiru. Namaa. Mara Ani kan akkatti obboleeyye. namni sirratti deema gisee kan walitti ta'an. Awwan irratti hin qabatin irratti hin Sirratti taphannee ati laal nama nama kabajaa qabu qaalii si jaaladhaa akka obboleessa xiyyaatti si laalaa afara. Namoonni hawa itti Akka jaarsa laatoo kamina. Qabu. Akka jaarsa laatoo kamina. Hin qabu. Jaarsa beeku. Tokko illee. Ani jaarsa qabu. Gaafa namni heeruma jee yoo agartee qonnaatti. Ammoo taayi. Taayi waan qopheeffatee lafa jira malee ni qabu. Namni nagee akkana godhatu. Hin qabu. Yoo na fedha kabira si gayyaru kalas. Diddiimaa las ni qabna. Diddiima si gayyaru. Adii gurraacha mee jedhe. Kaakkaminaa gayya. Diimas ni qabna. Kaakkaminaa Diimas gayya. ni qabna. Diimaa si gayyaru. Kaakkaminaa gayya ta'an jee bakka. Diimatti si gayyaru. Obboleessa kanaa gayya. Saba warra namni deemamnaaf Eega. Gue gurraacha yoo jirtu diddiima gayyaraa qaba. namni gaala. Yaada qabaachuu malee. Yaadni nagaa jiraachuu malee nagaa qabaachuu malee. Absa akkanaa. Deemamnaaf Maaliif akka Bakkaan asii kamitti namaan akka hin asu. Bakkaan asii kan inni tana maaliif naan kan hin eenjee barsa. Sassi jaalataa wartaa basarata malee waan biraatti miti. Bakkaan asii kamitti namaan kan inni jiru. Oye. Kanaas asii kan inni narraa fuudhu. Namni osoo waliin fuudhin dura ibsa. Osoo waliin fuudhin dura wal jaalala keessa sochootanii obbolummaa walii jiru ni danda'a. Egaa wal fuudhanii jaarsa jaallatanii booda deebitanii obbolummaa jiru jedhu. Kana jedhe Akkama harka. Ammatti mi? Akkana kenna haa. afaan oromoo dhagemeeti. Akkana kenna yoo eessitti. Namni eegaa Mana kana galee kan Harka isaa fidii. mana kana sakkan bulchaa. Harka isaa fidii. mana biraa gabbana. Namni inni Mana kan jiraatu. jedhee. Harka fidii. Tutu sama tutu waan medhu aja. Eegaa. Harka Adii yoo isaa fayyadamu deemte waa as Harka qoree qaba. tokko irra sootaan. Baay. Adii yoo fayyadamu jirani. Akka bebe. Maali? Fidii gaa. Maali? Nan kenna haa. Kan Sababni. sabun se wan kana kan. Aku guru. Tamaan nan kenna haa fa'i. Aku guru. Eessa. Si dia ko. Hayyee tamaan na dhageeffatu qaba. Ayye mal sirri. Naanti gaafa duruu jaalallu san obbo abbaa manaa saahiba waamu kana qaba. Sineeru neen akkasitti nan fuune obboleessi siif taanaan jedhe. Saahiba siif Boleh saja taa dia boleh sisi. abbaa manaa siif Bakka boleh taanaan. sisi kuasa. Wano man namni sai sisi. Bakka boleh sisi dua bakka sisi kuasa. Maamayyee arraan ta'e kan bakka obboleessaa sanaa buute. Bakka si waamin bu'a amma sobbolii sisi taane malee. Ati waa'ee jaarsummaa sana irraa murteeti achi keessee obbolummaa qofa deebinaa ati malee. Hin danda'amu. Maaliif hin danda'a? Akkamitti danda'amsa duraan jaarsa jaarsa wal dhufanii. Namni kana jaarsa. Ammaan tanadhaa jaarsan akkasii walii galleemi amma si taati akkasii naa ta'e. Ansa akkasii ta'uu hin danda'u. Laal amma rifeensa kanaa furii miti hammi sirraa tokkichaa. Wanni jabduu dhuunfatu. Muka jaarsaa Akka keessatti. jabduu gisee Muka jabduu akka murtee maal ta'a? yaa'anii maa hin danda'amu. As-sadeen kana malee kan keessaa muree Baay'ee sabdii mataa. Ati eessa baraate? Si jaaladhaa agarsiisu mutu. Wanneedhaan tuqiidhaan. Maaliif fakkeessite garuu? Maal fakkeessuun kun maaliif bari? Barbaachisa. Afaan Oromoo ni beektaa? Afaan Ingiliffaas taasisuutti hin jiru. Afaan Oromootti taasisuutti jiru miti. Kana. Asirraa gargar bee jiraachuun hin dandeenye. Ambee gaafata. Dawaan akka dawaa sirraa adda na baasu. Afaan Asirra jibbisiisee sirraa adda na baasu. Akkuma fakkii jibbisiinis ta'e maaliif ceenqidhaa? Sirraa dubbiin barbaachisa taatee barbaachisaa. Yeroo Gaafa yaadaan kana hin beekne san sirraa hin ibsamte. itti himee Ani mana wallaalee beekisi. amma jibbutee. Amma igna barsiiftee eegalu si jaalaltee akka durii jiraachuu jiru. Eegaa. Haadha mana kiyyaa ilmaa kiyyaa jiree haadha taphulatu. Haadha manaa taphulatu. Oromoon beekee namas yaadu jettee nama kamar taa'u. Ibsa. Taphulatu. Haala isin hin
udah berbatan. Isu mereka jadi sini. Asal ramah di sebelah. Nas nyari mana geli? Mana geli ada? Ambil sebenarnya orang sini. Mana kita cincin, yang berarti sama kan. Mana geli ada? Lawan kan sebelum urusan sini, sisi kita. Mana-mana kita bisa bawa mana Saya anak berapa aja? Saya sekarang ketika dia mau cari beta. Eh, kamu Sebenarnya di sini mana? Silaman kayak jerat tiket nanti kayak kadang sih silaman satu sebelum itu. mana nama kita dah sana. Ayo, Mana kan aku tuh. Udah, dalam, udah aja. Doang sih. ayo. Nulas kamu karena mana ya? Asal ada di sebelah. Nulas karena mana kan? Mana kan? Mana kusuma aku tadi pulau sih kiri aja. Buracuk aja. Kawan sih bisa mah. Buracuk aja. Kayak nak karena tinggal aku buracuk sendiri. Ya aku nyerenya jangan sederhana buat tidak. Halas ada kayak di betul kemana kan? Di betul. Nulas. Makanya bahasa. Karena Saya kayak di balik minatnya. Sasera aja mantar wajib wajib dah sih. Oh boleh gak? Ya, boleh gak? Pas. Masuk. Kita tegas. Masuk. Oh belum ada biar ke mana? Kapan? Kalah tinggal kemarin tinggal Makasih bos, itu pikiran sih. Ucap kasih. Antar kemarin tentu. Hai. Abang pada dekat pun tuh ada abang ya nak kerja. Hai mantar saya urut me. Mana ramai kita lah. Wah agak tuh sih punya tinggal. Aku kan kemana ke dari siapa? Jalan. Ah, kira kan dah ya bang. Asal langsung kita di mana apa kan? Berfulen di mana? Iya, Ini ya, iya, iya. Masa wajib warga seperti itu. Orang kan malu mending kan hal kayak sahur kan hal kayak sahur. Makasih. Ya, Makasih pikiran di semua kesenang. Nanti mana kayu teh je Yey. bang. Ini baru berat. Nanti cium semua rumah kamu bos. Orang kan tuh ya tuh kok tak. Jangan Islam. Jangan ni kalau dah. Mana dah